iskoristim ovo među vrijeme da pozdravim Petra Biličara. Nisi mi dobro samo da nema veze. Neće se čovjek čuti. Ajde Biličar, ovo da sedi naš. Evo imaš i pivo, drugo čast, treba reći. Da ispratim ovu borbu, izgleda da će se brzo okončati. Poštovani prijatelji, ako je neko našao izgubljeni telefon, nek isti donese na binu, slijedi nagrada. Ne možete ovaj telefon iskoristiti u lične svrhe. Samo ga donesite i dobit ćete nagradu. Pokažite poštenje i obraz na licu. Nemojte činiti drugom ono što ne bi činili sebi. Nemoj ga zvijezda tjera mjeseca. Čuvaj se! Kako je ovaj Rjedikovo sada prebacio brzu petu? Dumane! Gledaj Dumana! Kako se moli Bogu, nije neki bogomoljac, a vidite sami, klekli zemlji, kleče zemlji ovako reče, Bože dragi na visini što si, čuj glas sluge što od tebe prosi, obrni se ako možeš svigda, kao što si na cara